imfundiso sezwi lakho ndicela sincokole phezu kwesihloko esithi so that you may bear much fruit. Ungabhala nasefonini. Ifoni ezisetshenziswa kwezinsuku zine notes. So ungabhala, we're not going to assume uku Facebook or ku Twitter. Singabhala nasezifonini bathandekayo, but nje ngicela sihambe sonke, and I'm not preaching. Siyabonisana ngezwi likaThixo. Amen. So that you may bear not just fruit, but much fruit. That is the theme endicela indoba emini sibonisane ngayo bathandekayo. Izwi lenkosi solifumana ku John chapter 15 from verse 1 to 8. Hallelujah. John 15 verse 1 to 8. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Apha esiXhoseni ithi inhlawandaba ithi umzekeliso omdiliya wenyaniso. Abafundi baya kuthiwa lihlabathi. Mna ndingumdiliya wenyaniso. Umlimi wawo ke ubawo. Bawuthansi ngicela ungabaleki kakhulu. Sihambe sonke. Uthi isihloko sithini? Umzekeliso omdiliya wenyaniso. Yes. Abafundi baya kuthiwa lihlabathi. Now bathandekayo, njengoba abanye bethu bene depression